kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanam, Daddy? Di nakmanawawagan iti daddy. Tatang, kunamlatan. Apay ko ma, katadumatan ti kwarta tayo. Saan akas idi nga grigrigat tayo? Basta, diyak kaya't ngawagan na kiti daddy. At na gusto mo nakasarita kita, isoro mo anak manan. Nukas na, adamanen agpakontrata, tatang. Wen, ni Madam Victorina, agparamid kano iti apartment a paabangan na. O, di adun tumanan ti kwarta tayo. Ay kat sigurado na ito ba? Ikanak man nga rod iti pag-shopping ko, tatang. Manuti ka sa bula maya. Siyempre, kas iti sigod adaw-dawat, tatang. Sige, sige. Ikan ka iti kwartam. Gumatang ka matlaangan iti suot mo inton kasanga iti gayam ko. Pilyam tay branded. Un, tatang, amok daytan, siya pa'y ti kunam. Nalaingak ngagpilian niya. Nana Celia! Nana! Anya ti masakol mo, Ma'am Sheena. Ayan ti paborito kabag. Saan ka ding imbagak kada kayo adiyo kutkut yan dayjay? Ingkargak mo't iti kabinet mo. No adda ijay, di nakita ko maitay. Biro kam anasayaat. At damot iti silid mo iti nagdalawsak. Papanan ko maday taabag ngay. Da kayo ti mapan mang birok, Nana. Agawaan nyo, tag-shopping ak kita. Ay nawaw, manain. Kaano laang iti nag-shopping ka? Ag-shopping ak, no kaano akayat ko. Kontraktor ni tatang ko, ado ti kwartami. Anya? Agawaan nyo kit di ti mang sapul itibag na ipagpabirok ko, Nana. Di kay sumanao dita. Umayak pa'y pan maki-istambay, mawi nakaw. Sige laang Nana Celia, awan ka di dagiti bus mo? Awan, ni Sir Albert, ada kliyente a kinasarita na. Ni Ma'am Sheena, napanmanan nag-shopping. Uwan gayam, adda jay nangag ko itay Nana. Kasla bugbog ka wanda kayo ni Sheena. Ipagarup na ngamen ang mapukpukaw ti paborito na abag, uray adam laang iti silid na. Anya? Diyak man amo iti daya a babae. No daduma, diyak maawatan ti ugali na. Sa bagay, bak nang dangamin Nana. Day tapay ti may saadyak kayat kingkuana. Kontraktor ni tatang kaw ti sang kaibagana. Ay, no saan anak kontraktor ni tatang na, agrigrigat dalat ti aging gaita. Imay matgayam ni Silya Mawi anak ko. Uwan tatang, imay nakiis-istorya kanya. Ison sabot niya bugbog kawan ni Sina iti agsapang nga grubrubwata. Uwan ata mapukpukaw kano ti paborito na abag tatang. Ay nawaw, para baglaan. Kasta siguro, nubak nang timay sa atao tatang. Gaputabak nang kasdayin ti ugalyan na. No sana nagkontraktor ni tatang na, agpapada tayo langan niya. Anya nga iti maaramidan tayo no kastamot ti kayat na tatang. Ay, una yan, tigasta. Agtugaw kay kitdi, tamang idasarak iti kaninyo. Sigurado ang mabisbisin kayon. Tulungan nakman amang isarak kadagiti ginatgatang ko, Nana Celia. Dayto kadilaan. At dapay na bati ijay lugan. Iso ti mapanyo alaan. Ay nawaw, agasam man dayta. At ka di parikot? Anya ngay dagita ginagatang mo. Siyempre, gamit ko ang bado, sapatos, bag, kan alahas. Kano ado ti badum adi mo us-usaran. Tapno masukatanan Ay, sayang ti kwarta no kastalaan.
Nalipatam samat a kontraktor ni tatang ko, nana. Ado ti kwartamian niya. Uray dakkel ti gastusak. Masukatan tulat na. Wen Ay, nanana, awanin ti ado asao. Mapanyukit din alaan ti ipapaalak kada kayo. At to yan ti Diyos kan sandwich mo, Ma'am Sheena. Sigurado nyo lang ang amay at titimplayo, ah? Wen, danag mo ay Di ka pa'y pumampanaw. Tamangan no adda pa'y ipaalak inton madamdama. Wen, agtugawak laang dito. Mayat, kasto'y titimpla kayat ko. Na? Apay kasta ti panang kita yung kanyak nana, ah? Ah, pudno ka day abalitok ta kwintas mo. Kano pa'y ang nagisuutak iti peke, nana? Pudno abalitok daytoy. Agraman earring, bracelet ko, balitok matlaang. Ah, Oo, masidag kayo ata igaman nyo. Tapno mapanik na kanyo, apudno dagiti makitkita yo, nana. talaga nga asinsado kayo. Sipon nagbalin a kontraktor ni tatang mo. Aywan, sa baliitan, nana. Saan tayon nga agkakalevelan niya? Itaman pa di ka rimwar, Sheena. Awan tilakad ko itatatang. Mayat ti isam mo anagawid, ah. Wana, ta close deal kami kan Madam Victorina. No kasta, sikat ti alaan na a kontraktor para iti apartment na. Wana, talong apartment da jay. Dadakkel pa sana basta-bastang apartment. Nagbayadan? Awan pa i-finalize mi pa lang. Di ado man ang ti kwartam no ko, tatang. Wana, anak ko. Saan tangag parikot no kastoy lang? Idi nga yan nakto, ah. Ay, nawo. Wan! Adda ti bingay mo. Kanayon mo't nga ikan ka iti pag-shopping mo no maalak ti kwartak. Ay, agyaman na klawan na tatang. Ay, na siya kung ti kararagsakan dito'y lubong. Ngamin, kontraktor abak ng ti ama. Urayan nyo man no adda umay ag-deliver, nana. Anya ti umay da i-deliver. Makan, mabisbisinak ngaminon. Ay nawaw, ada pa'y nabati amakan. Idi kalman pa'y laang dayta. Ibasura yulat nan. Sayang met ano ibasurak. Siya pa'y ado tinabate. Saanin amakan dayta, nana? Anya, Kas na ko nakita yan. Ibasura yu, taad dati ka order ko akanin tayo. Mala, agdalos kayo iti kusina. Diyak kayat amakita dagiti makan inton madamdama, ha? o sige, nukas tati kunam, isaw ti aramida. Maway! Mawi na kaw! Ada ka kaday! Mabidlang na Silya, umayan! Anya ti masapul yun, nana? Itad ko daytoy kada kayaw. Ay nawaw, anya day tana na? Makanak kaw. Naggapuan na? Kadagiti among ko Kaidil-deliver laang ngamin idirabi katibilin ni Madam Sheena. Ibasurak ta nagpa-deliver kanumanan. Nay, sayang mat ano ibasura yu day tana na? Saan sapay mat anabangles? Saan pa'y ata kagagatang ngaron idi kalman. Mutuyon ta kanan minana. Sayang mat day ta. Mamigat tayon tatang. Ay, nawaw. Nagado ang makan. Nangalam iti dahi ta anak ko. Inted ni Nana Celia. Anya. Kaidil-deliver laang kanu dagita amakan idi kalman ti rabi tatang. Masayangan ni Nana Celia iso nga inyeg na. Sapay adaw. Wen nga rod tatang. Inalakon ata sayang mat. Bak nang ngaminan dagita nga among na iso akasta. Nag-level up da matan. Anya nga tano ag kontraktor ka mat tatang. Ay, nawaw. Anya nga ti amok di ta anak ko. Nang rugi idi nagkontraktor ni tatang ni Sheena. Bimak nang damatan. From rags to riches ko naman. Awan mo ti amok no may papan iti kakastabana anak ko.
Jak mo amo tagpatakder iti balay wano anyaman dita. Ano saklat na natin makapurpur diya. Anyat amo tayo ngay tatang. Amang ano isudahitan ti solusyon iti parikot tayo iti kwarta. Yan man atila mapampanunot mo si Kamaway. Mga takit din. Makitang danak pa inton madamdama. Nana Celia! Nana! Mabait laay. Agawaan nyo, taad pa'y lakad ko. Apay ka de, ma'am. Pakibasura man dagitoy. Ay dawaw. Anya manan tain sako, madam. Bagken bado adjakon mausar. Kita man. Aday tani. Ibasura yung ta saan matlangan ang mausar dagita. Isupay ang maiwarwara dito balay. Daytoy laay. Wen, day talaang. Jak kayat ang makita dagita no agawid ka. Siguraduin nyo ang may basura yung dagita. Anya manan dayta na Celia? Gamit ni Sheena. Ay nawaw. Apay nga inyag yu dito'y balay. Wen ata kayat na nga ibasurak ngam idi kitaag. Mabalin pa'y mo nga mausar. Sa anak mo nga agar aramat iti kakastoy. Tabakit mutan da tao. Iso nga itod kulatan kang kaa. Ay na, agyaman naklaunay nana. Kitaam nay, branded pa'y tidaduma. Ay nawaw. Adda ti bag, sapatos kan badbado. Wan, mabalin pa'y mga mausar da kita. Ilabakan po na siyam latan ti daduma. Agpakada ak laangan taadda ni Sir Albert di tabalay da. Amangan kunak no adda ti ipaaramid na dayjay. O sige nana, umay kantulatan no awan ti aramidem. Kano sa anak abisit agis istoryata manan. Naimbaglaangan ata umanay kanyak dagiti sapatos kan bado ni Sheena. Agpada kami gayam iti size. Mawi. Ne, si ka gayam ti sumarsaro no kanyak Sheena. Ay, na yan. Si kamot gayam tinang tedan ni Nana Celia kadagiti impabasura agamit ko. Wen, siyak nga rod. Ay nawaw, apay ngay akas na ti panagkatawa. Ada ka di pariko? Awan madyan di. Apay nga rod, akas taunay ti katawam ngay. Dakas ka di no kayat ko diyag katawa. Anya? Rogyan min ti mga ipatakder iti apartment nyo, madam. Sanon, Ay nawaw. Apay ngay, madam. ado ti reklamo may papankan ka. Kan kadagiti kasosyom. Ha? Anyat ka sawan, madam. Substandard ka no dagiti materyales nga inusaryo iti balay Nicolas sa ngayon patakderyo. Uray ni Mayang, isumat lang ti kunana. Ay, kwa... Kay bagbagada kanyak, isuasanan ang matuloy titulagan ta. Katsika, sangwam dagiti linuklokom at tao. madam, saan ko mamatakas ta? Nakapagdesisyon akon. Katsanan ngagbaliw data. Adda nakasarita ka sa bali. Iso pasensya kan. Narigat ti agtalak iti kontraktor akas kan ka. Saan anasaya at tikas di nga inaramid mo, Sheena? Ay nawaw. Anya ti basol ko, Nana. Kat katawaam kanumo ni Maway. Saan namat ngamin abagay di insuot na Nana? Isugayam tinang tinam kadagiti gamit ko. Naa, para day talaang katawaam di taaw. Dakas ka di ayati ag katawa, Nana. Nasaya at kasi mangput kan tapang. Apay, kwarta manan. Awan lat ibagam no di kwarta. Kwarta mo't akanayonan. Apay akas di tito no ti boses mo anagawid, Sir Albert. Dakkel ti parikot ko ita. Anyat kayat mo asawan, sir? Sana na matuloy titulagan mi kan Madam Victorina. Anya? At nakano kami ti agwarwara sa damag. Anya adamag, sir? Substandard kano ti balay nga naramin mi. Saan lang ka tayo Mati kano pa ti disenyo na. Kinapudno na. Imawag ti dua a kliyente kita kat agreklamo na. Anya? Parikot ko itan.
Sigurado nga dati agpa-refund. Tsak amon na niya taramidag. Dumawatak man iti kwarta, Daddy. Sardangan nakman si Kasina. Ah? Ado ti bang panunutak. Isa pang aasim ta di nakririgan. Anya? Amumot siguro ti may papan ka na reklamo at kliyente mi. Ngam, Daddy. Awanan ti ado sa ko. At tinakad ko ita. Di ka manaktak. Pasensya amon ni tatang mo. Talaga a problemado dayjay. Kasanuak nga roden ita, Nana. Di maibagaklaan, kat sorsorwam ti agtipid. No di mo kayat ti agrigat manal. Ang gagay na damag ko. Anda ka mo ti iso ti kontraktor nga among mo silya. Ay wan, ado ti agrikriklamo a kliyente da. Gidaduma, refund tikit kidawan da. Anya, Jak amo ka na sir. Substandard ka no mati materialis ana aramat kadagiti balay nga inpatader da. Gidaduma, madikano ti disindiw na. anya. Awanan, amang ano amin nga ornong da ke magastos dan. No agsubli da iti kinapobre da. Awanan ti pagtrabahuak. Ay, barisan ang mapasamak day ta. Nariga, tag back to zero. Depende no anya ti mapagsasaritaan da. Ngam sapay la kumaata sa anda nga agbak to zero. Ano samday taw ta isulaang mati adda. Ay, nawaw. Katno day tati si datayo idirabi inana. Isulaang mati adda. Masapol nga agtipid tayaw no di mo kaya ti agrigat kunak manang. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasama. Pagadalam dayta, tapno inton sumarunaw, di ka agbalin analastog. Saan nga amin abanag ket ipalastog mo. Tadi mo amaw no anya ti sumaruno ang mapasamak. Tay kunada nga raod, awan ti permanente. Noon niya ngamin tinararamid ni tatang ang. At dati basol ni tatang mo, talinukloko na ti tattaaw. Pagadalan na mutanday jay. Pagadalan nyo adwa ti napasamak. Ay, jak lakit di maanusan ti kastoy, Nana. Di ka man nareklamo di Kasina. Anyan tulangan ti panunutan dagiti gagayim ko. No kastoy lang tatang. Sapay ipanpanakil ko dagiti kinabak ng tayo. Agraman ti kinakontraktor mo. Anya nga ron ti maramidan tayo. Kat kastoy mo tinapasamak. Pagadalan tayo amin tinapasamak. Tapno inton sumarunaw, kat saan ko man maulit ti kastoy anapasamak. Baliwan tayo, dagiti aramid anaskan a baliwan tayo. Ay, nawaw! Di mo lukwan ti padam a tao tapno bumak ng kalaang. An-anuam tinapaspas a panagprogreso no illegal met ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.